टपाल फिना गान्या टुइक ग्वा डारीले डान्ट म चिट तहर हिर्डेटै म नाम मुसुसा ख्वाला मुसु पि यकुडो तर वेकै ठ्या ठगो भाषा साइटै माइयाइ म वेकै ठ के मोटिलक्ष्मी उपासिका टासा यको मनुन्ट्रेस ममुसु ये नेट टु छेन स्वयम्बु बनिको गल्लिया खवे कुने चंग छकटा गगु फ्लाङ छेचोम लास बनेजे जाइमा लास साउ द्रव्य डटला डर व ज्ञानी लक्ष्मी तुला डर ये दनिपि पिम सन्तान मध्ये क्या ढुङ्गा डक्ले टोडी म्या मोठी लक्ष्मी तुला डर नेपालसम्म डोसु निगु जिल्ला ठो अठिटैगो सन् 1909 बुल म्या मरुग छे दक्षिया नापा म्या बुगली अजिम मानि ठको अटिकन लेटा छे टिस्या सुसा कुसा न मामेस न सुया अजिम हयाट मचा टोरी जुया वलसे मा सुया न अजिलिट नसा टोसा डेसा अपोइना अजिया मुले हे जुल यगिम अजिया सुसा कुसाले बोलम जुया छे मोट लक्ष्मी तुलाडर ज्ञानी जु ढैगो खन्य यागो जावासा महाडा मस मोट लक्ष्मी ठटे ज्ञानी जु के कारण दुगु ज्याचन दाजम चित डर साप हारा नुख वेकै त छे ढैगो खना हे मोट लक्ष्मी ज्ञानी जु जुल वेकै दाजु चित डर हिर्डे छम के बेटी लक्ष्मी व नुच्छे लक्ष्मी निमुडो वेक अप इन लासा साउजिया नापानी से मिस्टेट न आख वंकी चलन दो लासा पोचया छे मागो अन छया हाइगो पो वनि माग जुको मखो ल्याचा न टे मागले नापानी से मिस्टेस आख वनि से काटौ वेक न्यार डुबले नेवा चलन कट नेपाल सम्मत 1034 श्री पञ्चमी खनो ससुज न्यन्टया गोरले नव बागे स्वराय चोया गो आखसिनीको समाज त मेपिन्थे आखसिन जे बोइ पाखे जुल वेकैमा आख मससा वनिमाट हैगो ठु मुजिया मस्तेट आठ आख वंगेको ज्या टडङ लाडो मस्त टरी जुएका इमस वंगु माम न्यना चुनी नाप वंगु नाप लिप वंगु जोमला ठिकी वंगु मिले मजुल टका सतर्कै नाचुनी माम वनि मससा वंगु न्यना नो वेकाटे फुरु ज्याचना मामेसे अजागु बानी मस्तेट वनिगुली ग्वाहाल जुल उबले वनिगु सफु मध्ये छौ चानीको सफु न ख वेकला ठ बोइ पाखे चानीको बना दिल ठोटुङ्गा सारस्वत व्याकरण संस्कृति परिचय बालवोट व्याकरण आदि बोन उले मचबले है ब्याना बिगो मचबले है ब्या छेको चलन दो ठो चलन कथा मोट लक्ष्मी खुर डुबले भम्च लावल खुर तैगो मछा 3 ढका अजिमा ब्यामो छ छे ब्या सुए खनकी सीसा जिलटाको उबले या मूल्य माने त कथा अजमेसी न ठ टिस्याम छैट ब्या छेको रजल नेर डुबले भम्च लावल खठा जिउठा लावले ब्या छे मारका मोट लक्ष्मी 4 डुबले झिन्छर डुब मिजा मचा काजीमान सिंह तुलाडरट बिया छ त छे ब्या सुया निर डेका अजिम मन्ट 4 डुबले बिया छ जुसा लासा साइ म्या मचा उबले टिया टगु छट छट तिसैना वेकैक कण्ठ व न्यापु सिख नुस्वा शिरबन्दी न्यापने चुप्पा चक्की टाय लुद्रासी चन्द्रहार व मेमेगु एक तिसे ना वेकै लुम नेवा समाज सुन जाखै निर्णय यागो अधिकार मिजटेके सोया छिया ठकल नकि याकेदु व छुटाई वहे मान्य जुई ठटिया मोट लक्ष्मी मचबले हे ब्या छेगु जा वेकै माया लल मरा अजमेसिया कर कापमा जको माम छुटा मुक्त मोट लक्ष्मी मा झाजा औसा मरेय उकिसन टुटिया लोच माम ठाक्वा या ठाकुल ठहे नेचला छुयाङु थो बारे वेकै चिरिम के नुच्छि लक्ष्मी टाइम अनागारिका सुमना चुया बिजा कठ टटय वैवाहिक जीवन बाला मजु माइ टुटिस्यागु लोचा याना माइ त बिचाया कठ टटय त सरकी छोट न्याब्ले मुफमुमा टटा बिचाय नाचुन माल ठटे मचम मोटी लक्ष्मी या उखि भाटे छेनी सुएला ठछे मुफमु माइ त नि सुएला जुल निपटुटे निगर नाचा टाठे जुल ठ माइ त सुइपि मरिया ठछे चुना चोटले भाट पिन्ठा लिठु दुआवला वेकै पाया कथन कोठाटक मोबिनी मोटी लक्ष्मी झिनस्वरी बैसे ठगु कोस ठछे लिटु होला ठुकी एटा पार पाचुके तासा वेकला पार पाचिरका गन चुया टग मुख वेकै जीवनी बनेबले ठम ठ ब्याजु मिजन नाप शारीरिक रूपमा बाया चोसा वेकै मने वे मिजन दुगु ठम टाक थैट टाठे अमर प्रेम टाइगु जी ठजागु स्वभाव यापि आदर्श पात्र कि बाख्ने दै कि प्याख्ने दै तर बाखाउ प्याखाउ बायक ठ नेवा समाज दुगु टाठे खन्द मोटलक्ष्मी मिजै पाखे स्वतन्त्र जुसा जीवन काछि झंग पंची छे स्वतन्त्र बोया जुइ उसा मर्ममा सुय मागुल जुए जुल गबले ठ अव्यटन सुय माल
गबले बिराम पीट सुए मला गबले टोल लोगी के बेटी लक्ष्मी सुए मला म्याचा ज्योति लक्ष्मी बिरामी लई कथा विचास साय नाचुनी मला छे गुठी गाने फुक सकता नाचुनी मला गबले ठ दाजु जेले लाट जेले लाम दाजु सोजुई मला जेल प्या वे टुका वे दाजु पक्षकार जुम दाजु एटा नके टुंके पुंके निसे सकता ठम या मला ठटे छम साउ म्या मत दुसा सुख चुनी मख ठौ जीवन ये डक्को इ ठ छज पिनेको लागि पुकमा ठोजुल वेगै पारिवारिक ख ठोटुङका वेगै मेगु पछेटैगु राष्ट्रिय भाषा साहित्य संस्कृति सभ्यता व बौद्ध धर्म ख वेक उडाई मच जुगले मचान से बुद्ध धर्म रुचि दु थपि जन्मजात माइनी बौद्ध धर्म माने येपि जुसा ठेरबार बुद्ध धर्म न अवलम्बन याना दिला ठेरबार बुद्ध धर्म से के सीके व ठीक त पाली पा अध्ययन ना ल मचबले हे संस्कृत वना टगले पाली भा ठीक त ठाक मुला दाजुया सल्लाह कथा मचबले स्वयंबी वना क्यान्सेल नाम प्रवचन निन्या प्रभावी जुया वेकल मिस जार जुसा तिस चिगु टोटा अटला ठटे दाजु चित्त र लानेगु टोटुसा निसे वेकन न लाटोटा अटला चित्त तर ठर मोटर से उपासक चोठे वेकल न लिपठंक उपासक खव छलाटला वेकै चिरिम केन नुछलक्ष्मी व्यायामया से अनागारिका सुमना जुया जीवन कोचा काटला मुतलक्ष्मी अबु द्रवे डट लाडर साउजुसा वेकै किपाचु एक सो वेकन टपा मछि ढ्योटे किपाचु आटा उडो गुलिन धर्मोडे लेप्टे पियावगडो बौचु किपा इचोमी दाजु साइटी चोमी अले मोटी लक्ष्मी जको सुसुया कमजी वेकन दाजु लहा जुना दिल दाजु थे साइटी चुयाटल साइटी चोमी दाजु चित्त र ठके मोटी लक्ष्मी त छन चुकी चोटगा ढुवान ढु नना चुन प्रतिभा सुलाचो पिन त ढोकाजको बीमा प्रतिभा सिग्रेट जी दाजियो हपाला वेकला कविता निबन्ध बाख आदि चोयाटल खेटल वेकै चोसु चोया ढाकुने वा छेट जगमुखो चोलिसी पियाना वला वेकै दक्षिण नापा पियाउको साहित्य खेबाई रोडन बाख ख उबले खे भाषा पियाउको शारद नाङ पत्रिका विक्रम सम्वत 1992 साल कार्तिक अंक थो रोडन नाङ बाख पियाउ जुल उबले तक खे भाषा मिजो पिनसा बाख चुए टुंकुसा मिसापि बाख चुइपि मोर्नी थुक्ता यम लक्ष्मी नाम पियाउको ओगो बाखै चोमी मोती लक्ष्मी उपासका नेपा ड्यायमे दक्षिण नापाम मिसा बाख चोमी जुल रोडन बाख ढुंगा वय भाषा पुनर्विवाह बाखन पियाउ वेकै त खे भाषा चोसा मेग भाषा चोइथे मोटा ठौया भाषा चोइथे अनुभव जु राणाकाले खे भाइ पत्रिका पियाउको सुरजी ढुंगोसा नेपाल भाषा पियाउको तैगो आकाशे फल ढाठे थुप्ले धर्मादित्य धर्माचार्य कलकत्ता बुद्ध धर्म पत्रिका ढुंगा लिप सारनाथ भारत हिन्दी भाषा धर्मदूत पियाउया नेपाल गाले ने छाचुन थुप्ले चितदार हिरडे मोतीलक्ष्मी तुलादर नाप वेको पिन पाजो मानदास तुलादर पिन्छ धर्मदूत नेपाल भाषा चुसु दुठ्याक मालटका पौचोल अपोइना चिद्दा हिरडेना मनुटेट म लिना पौचोकल धर्मदूत पत्रिका नापा नेपाल भाषा लेखटेट स्वीकार मयासा यको पौ वगले नेपाल भाषा लेखटेट नेपाल पौ य खुशबहाय वलका चोल लिपा भूमिटे इनापेट स्वीकारना प्रत्येक अंके नेपाल भाषा लगे पिपो पाना बिल थया पाना मोतीलक्ष्मी उपासकीय दक्षिण नापाङ्गु कविता चित्रपञ्ची विक्रम सम्वत 2000 साले पियावल ठटे हिन्दी भाषा पियावेको धर्मदूत बौद्ध धर्म पत्रिका नेपाल भाषा लेख पियावेको तहिगो ठगो देशे ठगो भाषा चुए बोनी मखना चोपी नेवाटेट अर्गच माला डेग लुठेन जुल चिद्द हिरेन नेवा चुसुत मुका टमाटम छया चुन ठया चोले विक्रम सम्वत 2001 साले मोतीलक्ष्मी लोनाङ्गो बाख धर्मदूत पियावल नेपाल भाषा दक्षिण नापाङ्गो आर्निक बाख वेकै दाजु चिद्द हिरेडे पो नाङ्गो बाख त नाला टगदो लिप पो बाख सुया छु बच्चन य ठो लोनाङ्गो बाख पियावे ढुंगोको पुष्टि जुगले मोतीलक्ष्मी उपासिका खे भाइ जग नापाम मिस बाख चुमी मजुसे नेपाल भाषा साहित्य न नापाम बाख चुमी जुयात ठुक्ना वेकै कविता बाख निबन्ध छपु ढुंगा मेमेको पियाउल
ठोंटक वेका ये सुन मुक खु सपो प्यावे टंकल प्यावको सफो ठटिदो मोटीमा निबन्ध संग प्रबन्ध चखोचिया सर्वे कविता मोटी बाखा पुच बाखा उत्पल्ल वर्णा जाटक बाखा व धौबजी निबन्ध पेंगु खु सफु चोया स बस चोसु चोया निउ पेंगु संस्था दुचना भाषा साहित्य व सेवा यापि नेवा समाज यकुडु वेको पिनिगु योगदान हे नेपाल भाषा थौ ठुली न्याफु ह ठटे मोटलछिम उपासिकन खु सफु व स बस चोया चोसु चोया नाजाम मेजुमखो वेकै योगदान मेपिन सुया बिस्कन्डु कवि केसरी चिटटर हिरडया नेपाल भाषा साहित्य जो मडुर योगदान सक्छनस्यु समसाउ या काम त जुसा वेक्ल ठगो कोले जाई छु चिउटा मकासे ठगो मा भाव ठै साहित्य ठकाट टन मन टहन लगे जुयाटल यदि वेकै ठहे मा समानमा मोतीलक्ष्मी उपासिका चानी ठनापा मरुग जुसा चिट हिरडै पाखे ठुली ग्यंग साहित्य व योगदान ठोपासा प्राप्त या खनि मुक्त युग स्पष्ट जु मोतीलक्ष्मी माजग ढुच्चपटी उसा मर्या वेक्ल सुसाक्सा या मागमको ठपीट ज्ञान पर्व न अठे ढुच्चपटी उसा मदैम ज्या मोतीलक्ष्मी हे डक्कु सुएमा विक्रम सम्वत 2016 साल पीट मन विक्रम सम्वत 2027 साल पाके दाजो चिट हिरडे पक्षकार जुया सक्रिय जुइ मुक्त वेकै त गोछि सुएगु ज्या मोतीलक्ष्मी उपासिका हा यामल ठोचा चिट हिरडे जीवन मोतीलक्ष्मी ठे जाम यज्ञम के मरुग जुसा वेकै नोक्सान चिड्डर हिरे नजगमको नेपाल भाषा साहित्य खेलन फयमालेको आवश्यक ह मोतीलक्ष्मी उपासिका सुखट हैगो थोपटी हागको ठासे बयान यागो सम्भव मुजो वेक पिनि कोलियागो द्य पौबा चोकीपा आदि बहुमूल्य सम्पत्ति वेकै दाजो चिट्डर हिरडे स्वयं विकास मण्डल लेट ललाट ठटे ठपि चुना चंग पुरखै छ माटा कोठा नेपाल भाषा परिषद यात दान्य नादिल मोतीलक्ष्मी उपासिका नामे दुगो छ वेकला पुंक हे नेपाल भाषा परिषद एटा चोया बिल ठकुले सुमरेका ठ यकाच मना चुङ य खचा न्याना चुच नेपाल समर यकार से स्वर कचरगा द्वारसी खनु वेकन ठ दाजुथे हे पचकार जुल ठोय लुच नेपाल समर यकार से 17 छिला ठो पञ्चमी खुन साने निटा इले वेकल ठगो जीवन कोचा काटिला